A sada ćemo medalje uručiti, kao što sam i najavio, pionirima iz trke Četverac School. Samo da vidim ko nam tu stavi, još Galer. U trci pionirskih Četveraca School treće mesto zauzela je posada Galeba iz Zemuna, čine je Luka Ivanov, Ilija Stevanović, Kosta Kovačević i Manet Petković. Vremenom 4 minute, 17 sekundi i zapravo plasirane posade u ovoj trci. Drugo mesto osvojila je posada gradskog kluba Smederevo s vremenom 4 minute, 3 sekunde, 82 stotinke, odnosno 10 sekundi i 91 stotinka i za prvo plasirane posade. A u pitanju su visoko Smedereva, Vukašin Ivanović, Andrej Nedeljković, Luka Jovanovski i Dušan Đoković.